Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Uba ALHEC MLA ke BJP ng Pentor Umkra constituency uba dairu menteri hak sarkar Meghalaya Democratic Alliance ulapan pau ba ulong uba kloy ban yakun ya ke election member of parliament na Shillong constituency lada ka seng BJP na Delhi ka terwa ya ka tiket habaya kren bat ki katto kat ningut kinong tho khubor uba hek ulong ba ka seng BJP hadu menta kadang wat kertong ban penyeng hak election MP na Shillong constituency namar ba ka seng BJP kadai ka seng ka badon ka Jakarta rekam hakal lenggari India. Kalau ni ke MP election ke BJP ke National Party. National Party ke di penyeng be kandidat hunu tambah ngah kata ke jingko jonga ke mau penyeng kandidat ke syong bade ka high command. Syong bade ka parti mu penyeng kandidat. Lada ki parti ko inga penyele MP. Tinggal lawan pengkreat lupa dah bahasa yang pelang we gumio ling tur ke leng sodong dah. Nak kambawan ban dah. Tinggal syong ke parti, dah ke parti ko inga ile ngadap kongo ya ga jing parti ngila liwat kertong lalai lang barki he jong ke BJP lalai lai songut ki yeng menterwa na gabanda ga yu kimpat ai ketin teng manganu mention ni keteng jong ki menta mo kamlong kambia kamlong babahaman mention ni keteng jong ki tambah langut ki kandidat ngila lai ban swat ki ban ne ekran mat ki te kimpat ki ong up syang in sa pentep te do mentang kimpat pentep. Don cerita ga MDA ada ke BJP ke penyang ke jong ke MPP UDP penyang jong. Cara ni kor play UM election meladep boro-boro gi penyang nut te UDP penyang PDF penyang boro gi penyang telung ayu sarkar kaya pe don jing kam ketai UM kan ni ga jing MP la ke jong boro la ke jong ke parti ke MDA ke sa la ke jong MDA. Kemud ga BJP kam kersan yo kertong yo ka UDP kamu lagi penyang kandidat ajong dengan kersian kamu. Lagi penyang dengan kersian. Tiada mentah dengan 4 sotu lagi penyang dan penyang. Arajar kena dan secara BJP hari India bro. Kita jing itu secara biang bakal kongres berkini kuih politika parti kita dalam. Pingit jangan sih. Buat yang secara Modi dan secara BJP apa India bos kena election menurut. Mereka bakal ketak GST ketak ini ke evan. Kata jong ketak buat election midot jeng ketak lu berkhoi. Tak nak duk dia duk kejar sebab pura berjob beda election. Habaya day bat ke election MDC ke Banlong House nem Arjar kat kendai ha KHADC bat JHADC ulaong bakani ke syong ha ke BJP Meghalaya namar mau kwa ban tuklar haba udai menteri ha ke sarkar jela nrei ulapan pau baka seng kahap ban penyang kertong baik ha ke election MDC. Election hi politics kan ting kiu ting ke hier kalau tik kumba pangsit ting ke kiu ting ke hier te ne yu ke mentah bi ke boro si kata ke kini ki we ki parti ki kiu bah kadin lagi jano ke hier ke PDP ke longom ju ke UDP ke longom ju kongres musyawarah secara boro India mentah dan kalahir di mentang BJP secara bro India kelab secara kedon nak menuan biar secara kasi jentia jung itu kata kacing parti melawan batai kebom melawan long kamlong kejuk karukong kejuk rukom kan kaki ke her don baik politik Kemud pengkret baik election MDC. Nak lihat ke parti dia ben pengkret baik kan dia ben dong men pengkret tang baik kata ke jinon kam pada ke jinon kam ke parti hi ke syong ha pada ha presiden bat ki nongkit kam jong ka parti.